nili lame titini papaklang jido lame litum bong Sumila Ronghangpi kali tang bong Sumila Ronghangpi apuda sinili titini paklang ponido lame cuke dong tang 11 ni buat hai kodong hearing ando mamante polis atau kodong ham kajuma nama ando jeju 11 ya prang hearing dulu halo so disi apor ki pidu polis atau ham invitation ke tang di doan sta ando nak semin non posi au munduan sta nak semin non posi kan halo so kasemit nak tang pot 11 ni paklang kon so kapaklang dam long bang nilhin kan orbit lapan dapat ada pura bang milik posi nilhin kan dak ketok kala puluze are pura bang kala puluze fingerprints mate expert fingerprints itu CID itu kan dah mati no dan fingerprints bang check no kan pun sta fingerprints abang avidat mate fingerprints thang da apulong itu sih alam pun kapaklan dak kapaklan bon sita kusun si fingerprints ka avidat po asolang si mili dan gilen dah ada matu meci sama ada biwe ada lah so gilan ke amit hang magi bang amit hang senayar ke apa lah so gilan lah so put hang masta menini ning oi gilan along ke bang yok ta inut ke fingerprints tu isi ta lah so finger dak ke inut bila fingerprints ke ave tu si paklang la ta isi lo nilihin kan sabso ning ke koi dam de bang fingerprints ta chok chek si nilihin kan puran fingerprints tu ni kete layok sita lek or lagi laso gilen ke layok fingerprints sita me duek ni la asi laso fingerprints along laso sita me isi pine killer plot mate kapatu pusi ni hen dami pusi ni ni mata laso pot lapen dotulan investigation officer bang Sumila hem entah lapen ada Sonia lam ting kinam lapen langsung kes sebut ayudam si dari ketok bon sita investigation officer ke pinyanita Sumila hem ke tam tenang jalan adisi ISP mata Sumila hem ke nang visit si nang visit jalan la so teng puluh te dak ketok teng puluh te Sumila hem sta nang visit elo investigation officer bon sita Sumila hem ke pinyanita nang visit dia nang visit dia lasi nggak supporta dah ketok lah tu langsung sekur kan semi sita lah data lah tu cok lah no anda pilih yang di investigation officer atau bangke dam si dam dia semila mungkin even SPDC bank job tu dam dia lasi lah support bang sita me nilin bangke cok cik dam papaklang dam depin apa si dam papaklang lasin milihin pengen langsung pota oi la no kan condemn lo langsung ke jokci langsung ada report bang ke lapen as far as medical report no sign of sexual assault is in rape kali pusi paklang kan medical report ben abang ke sudah ketok rap kali sonsi la support ba kali dia puma sini kopi polon dia la rap kali kopia karon men alam kan kapi kopi pot kan dia isi audio clip seklan ada ini di farmasi dong sistem isi ada way and down musik kapaklan isi audio clip sistem iklan pregnancy ini kapal wilayah ini appeal sing enak pusi masih long sing enak pusi kalau soal audio clips isi kilik ada kateng te alang di pregnant ini tapi posi halo soal appeal sing enak pregnancy kapal wilayah panma ini si Anton abang ke alang itu
kelar si ong no si nilin pen mak metang hian bang tu si la si nilin pen ke la support ke condemn lo la support ke non ke jok che lai ke isi da nilin nilin pen mak ke ning ko ke da ala untuk investigation aku tak pen mak kasi nilin pen mak isi akadimana mak ke re postmortem claim tunangi bubang si nilin pen mak ke re non demand ate alang itu pulang dak videography lain tapi aku sibu pon sita videography hai to ne beni kata isi alam na kan ala si plus la ai videography sita me paklang ni lakan postmortem bang reclaim wek nangi nilin pen ke ning sam se non ai investigation na teng re-investigation claim wek ni lakan nilin pen ke ning sam se duka be kardinal dan sudah langsung putar mana kira tu senang ini tu non nomor ke langsung pergi langsung investigation ting pen ke nilin pen ke cok cek tu sifat lain nilin tu tapi investigation tang te ko hajurika pantar transfer ko alam itu court pen alam si investigation officer pilu posta court pen investigation officer pilu pen 3-4 days pini ke alang ipan sisme nogong pen transfer palo buka khata non ke hakimi officer pan se point la son sina claim pida la si nilihin kan man ke investigation ahin bang chok lang pusi kudami la pen investigation pa meni la pen non la so investigation la teng ke nilihin pen condemn la chok ke asi re-investigation do ek nang po postmortem ta reclaim ek nang po la pen till now postmortem report bang apo family pan ta hodai long hodai de lang people of paterer ke hala bang isi la newspaper long paklang polo ke rep lihat ko pusta ape putom ta at least a postmortem report a paper pachelang pen kopi maket to popuri long te mata masta antala so postmortem report ba pi po pan ba pi pelang mo nasila ke kapader long la ihin nilin men ke jatuh re-investigation do ni investigation pamikani na non ateng investigation la isi tala ke investigation ke fingerprints ada red kali dah Sumila yuk po hem ta visit am investigation te nogong pute alang itu mana mon sa Sumila Ronghangpi hem nomor ke opinion itu nogong pen ke panyo polis atau si nilihin kan ke re-investigation to technique si nilihin ke han re-investigation to technique dapat ke postmortem report system jatuh no re-postmortem no claim dapat postmortem report no forensic report masih type sudah ke top stand on sudah nilang ni pinu ni mesti ada report postmortem report no appearance kan ni tu mana prepare dah tu appearance tu mana prepare pun saya ini betul nasi tu kita kerja dah tu cerap senang kelas okes no cerap cetu begini nona teng kelas okes kan dah ni something mana something ni selalu anda pilih ni investigation officer atau bangke dam telang sembilan even SPDC bank yok tadam telang masih na support bang sistem ni nilin bank yok cik dam potlang dam dipin apa si dam potlang masih nilin la support ta oi ya no na condemn lo langsung ke yok cik aswari podo bang lapian as medical report no sign of sexual assault is in rape kali si paklang kan medical report kan apa sida kita rape kali so sida support ban kali dia rumah kopi polon dia la rape kali dia kopia karon men alam kan kapitina kopi pot kan dia isia
audio clips klan ada medin farmasi long sistem isi dua endam pusi kapaklang isi audio clips sistem klan pregnancy ko pini kapabila ya pini apil si endam pusi farmasi long si endam pusi hala so audio clips isi kilik do audio clips ada kateng te alang lip han ke pregnant me la pen kopi posi hala so apil si endam pregnancy ka pawe ye phan ma puta nilin teman si Anton tentang ke alang itu kilar ya si ong no pusi nilin teman ha ame thang hian bang tu lagi isi la si nilin ben ke la support ke condemn lo la support ke non ke chok che lai ke isi ta nilin tumihin nilin ben mang ke ning poke dal alang tu investigation uptak ben mang ke kasi nilin ben mang isi akadimana mang ke re postmortem claim tunang ye pubang sinilin ben mang ke re non demand ate alang itu pulang dak videography lai ta do kusibu on sida videography he done le ta isi alam na ala si plus la hai videography si tamai paklang ni dak postmortem dan ke reclaim wek nang ji nilin ben ke ning samse non ai investigation la teng re-investigation claim wek ni la penilin pen ke ning samse kedu ka be kar de ngora da ta la so putha no kirap dus na ili tu non mar ke la so por ke la so investigation teng pen ke nilin pen chok che